So ka din ki pati lan kom ou pireme et pati ou pireme lan kom nan mbo akse pou mayen li. N'importe pati ou pireme lan kom mbo akse pou mayen li. Oh! Titon, la guerre caméra! Pati ou pireme nan kom? Ya. Fon ti tourner moi. Mais ou getan wè? Fon ti tourner non, fon ti tourner. Et choisi ma choisi. Ok, m'tourne pou ou? Pè ma jen wal kriye. Ok. Ok. Ki pati ou pireme lan kom. C'est pas vrai. Meon. Meon. Titon esko e Kadhafi ya la. Comment fè se mè ou pireme lan kom? Parce que sou pa gen moun pap ka mwen mse, ou pap ka... Non, mwen ki pati, ok, mèm fè pati de kom, mwen sou kon sa ki pati ou pireme nan kom, ou waka chwazi mèm. Men ou fè pati ko che? Lò di mèm, nan se kom si ou di mi zong mwen, oui? Non, men an fè pati ko. Sou pa gen mèm patap jen mwen, mwen patap ap fè ou.